Ukrajinske snage su se povukle iz Luganske oblasti. Lisičanska, a sa njim i cijela Luganska narodna republika, oslobođeni su od jedinica kijevskog režima. Pred nama je bitka za Donjeck narodnu republiku, Kramatorsk, Konstantinovka, Druškovka, Avdejevka. Nisu to samo nazivi gradova, hiljade boraca vojske Donjeck narodne republike već 8 godina sanjaju da se vrate kući u rodnu zemlju, čim ovaj deo Donbasa bude oslobođen. Stanovnici Donjecka će moći da se probude u mirnom gradu, rekao je ruski ratni reporter Evgenije Podubny. Naravno, bitka za Slavjansk je u suštini bitka za ceo Donbas. Već u Lisičansku je postalo jasno da se neprijatelj slomio. Moralno i psihološko stanje ekstremista je na dnu. Idemo napred do kraja, napisao je poznati ruski ratni reporter Evgenije Podubny na Telegramu. U međuvremenu Lisičansk se vraća mirnom životu, dok iz Donjecka stiže vest da je ranjeni novinar ruskog kanala TV Centar također u granatiranjima Donjecka. Poginulo je 5 ljudi. Prema preliminarnim informacijama, ukrajinske snage su danas ispalile 364 granate na Donjeck.